Assalamu alaikum Facebook koldanıcılar, assalamu alaikum bağbanдар жамааты. Туғандар, biz bugün Араванда бағдават қылып бүттік. Азыр Ошқа қарай жол алып барайтып, мына жерде bir гүл өстірген теплица бар екен. Эфирді бөліш қойғыла туғандар. Пат группаларға таштап қойғыла. Біздің қалған bir туғандар да көрсін. Гүлдерді Бұл фикус деген гүл. Бұл фикусы? Сатылау екен? Сатылау екен. Фикустың басы қанша екен? Ішкерде жебіліп мұнда. Фикус 2000 сомдан екен, а? Ondan 500 var ekan. Aleyküm selam. Ondan 500 var ekan. Şuradan 500, ha? 500'den 550. Buna uşul 2000 som eкен, ha? O, şundan 500 var ekan. Ha, tetigiler 500 somdan, ha? 500'den. Бұл фикуса мына? Мына не екен онда? Мына şu başka sort ekan da mına. Bu en kıymat uşul ekan. 500. En kımbat uşul eкен, ha? Mına ne eкен? Mına indiski siren ekan. Mına indiski siren, ha? Бұл қаншадан екен? 330 екен индийский сирень, а? Екі свет бар екен. Бөліш қойыла туғандар. Сразу группаларға бөліш қойыла. Мына не екен? Сіз соның гүлдер екен. Туғандар кем өзінің үйінің жанына гүл егемдей тұрған болса, мына Араван районында сол жерде келсеңіздер болады. Мына не екен? Jannat gül деп қойды екен мұны. Jannat gül деп қойып екен. Бірақ біздегі қызға да бар jannat gül менеке, мұнан емес та. Ол сапсым шырайлы гүл болды. Шырайлы, ә? Мына ошоны ал жегесе чалып ошоны сұрасам, бұл jannat gül емес деді. Бұлар ошонда ат қойышып тұр. Ат қойышып тұр, ә? Мына туғандар, мына қоқан гүләс. Өте жақын еге уақыт. Келешегі жоқ екен. Бұл кәрлік екен бұл. Telefonum. Ошонда. Mende 2 tane telefonda ama. İyi bak sürekli. Assalamu alaikum. Ana bismillahirrahmanirrahim. Dükkanga bereke versin. Salamasızlar Maşallah. Kana kim söyle beret? Mına güldür boyunca informasyonu kim berele? Mına Kırgızistan'dan bardık bulun burçu körüp atat. Mına beriңiздер informasiya. Ana? Men tartib nimaga qo'yib qo'y, men qo'rovma kelishini lazım. Nimaga qo'yib qo'ydim edi statusga. Statusga qo'ydingizmi? Maşallah, mına güldөрдү qarаңыздар. Bu yerda ishlaysizsiz? Güldör boyunca kim informasiya bera oladi? Az beradi. Ha, bu yoqda. Yo'q, aldalar bu. Biz bir sira tegerenip tartib turaveramiz. Tartib turaveraylar da. Ondan mesela qo'yarmi? Yo'q. Ko'rar. Yo'lda bo'lib qoldi. Siz ajab qo'ysiz. Араван районuna gireverişte. Aravan'a gireverişte, ошол жерде мына тоонун астында жолдун берки бетиндекен бул гүл теплица экен. Мына биздикилер деле аябай сонун кылып калышыптыр. Мен былтыр айттым эле, жигиттер, шашпагыла. Бизде да чыгат ушундай умелистер болот. Biz de ушундай кылып жасайбыз деп айттым эле. Менимче bu yerде где-то bir калп айтпасам где-то bir 100дөн ашык гүлдүн түрү бар окшойт. 100дөн ашык. Эгерде ким үйүнө гүл аламын же королорго гүл алып кооздойм десе, мына ушул жерге келе бериңиздер. Ош тараптан деле Bişkek'ten de gelsеңiздер болады екен. Hazır biz telefon номерлерін de алып беремін. Көресіздер. Целый емелер бар екен. Гүлдің түрлері бар екен.
Bardығы satылады екен. Gülşen. Ben şokadan alayım mı? Assalamu alaikum aka. O'sha qo'lingizda qarmab turgan guldan ko'p ekan. Ati ne bunun? Bu geran deydi. Şartovoy. Geraniya, ha? Geraniya, ha? Maydan salori. Qanday gullarınız var? Bardığın bir sır aytib beringiz. Geraniya var. Bir de palma bor. Aha. O da gülçe ayolim bor. Aha. Otların köprü o'sha bilyapti. Ha, o'shol bile. Ha, yaxshi. Nima gulning ati nima ekan? Bugün vila. Ha? Bugün vila. Arabski gulan deb qo'yadi. Bugün vila. Issiq yaxshi ko'radimi? Ha, yaxshi. Issiqni yaxshi ko'radi. Mehnat tayyor qilishdir, azamatlar yaxshi o'stirishdir. So'ning qilib o'stirishdir. Mana qarangizlar. Ha, dashin. Где-то 1 2 3 4 5 6 7 10 metrga 50 metr 5 sotik yer полностью gul ekan. 5 sotik uchastakdan için to'ltira gul qilishibdi. Mavjud gulning turlari bor ekan. Gulning o'ta turlari ko'p ekan. Hozir mishanajam keladi. Hozir so'roqqa taqab reja ekan 5 minut. Qancha gulning turini o'stirasiz? Yo'q, chiqamiz. Gapirib o'chirtirib Yo'q, so'zlab anaqa beramiz, ochmaymiz. Egasi chiqsin, egasi o'zi gapirib. Sözge yok, bu kulağın kale yaxşı da bu. Bu sözge kelgende sakal bolup kaladi. Kulağında oho. Sayılır. Ha, çötengde pulun qanday chiqaram diyorlar. Guldigim aytib bir, yo'q bu. Yo'q, ana shu. Gülşen. Gülşen söyleyeysin mi? Ne uyan bakalım? Gulshan jenga, assalomu alaykum. Jenga, buna gullarning kratki spisiga bo'yicha so'ylab bersangiz, biz bardig'ini tartdik. Qancha gul bor? Примерно. Mayda, yo'q, nimada? Uni qatorib o'tiring-da, bo'lib o'chirtiring. Gülşen, Yo'q, egasi borda, men tepsi ashi so'ylayman deb turib olasiz. Injiq. Ashinga torin yap so'rab. Yo'q, buga sen buna nimaga reklamaga sen akça vermem çıkar albaysın özü. Yo'q, to'ppa-to'p tushunyapman. Reklama kuchli bo'ladi. Qayerdan borsin nega aytgan? Yo'q, chiqadi, gapiradigan bor. O teplis biz arenda o'tiramiz-ku. U teplis egasi o'zim chiqaman, u bu deb beradi-da, qaynas bir kampir bor, injiq. Mayli. O'zini aytay hol. Mana, men gapirdim, men o'tirib qo'yganman buni. Ya, qalda qiz. Bu yerning xazaykasi boshqa birlarga informatsiya berganda meni chaqirg'ilab, только men beraman degan условия qo'yib tur o'shaga. O'shaga baylanishdi hozir. Buni kutamiz. Xazaykani kutamiz. Hozir o'sha kishi so'ylab berayotgan. Buna sen biyogumus kerak ekanda. Biyogumus kerak ha bu yerga. Sizin bu sağlıktan gömde birem demeye talapqa cevap veriyor. Ben koyayım içim açıdan gül veriyor. Biyogumus o'stirganda yuratamiz. Biyogumus jazoni. Syomka bitsin aytıyorsun şöyle. Mana qara. Maşallah. So'rovlarga javob beradi. O'sh tarafda ekan. O'shto Aravanda ekan. Aravan rayonida ekan. O'sh Aravan yolu. O'sh Aravan yo'lida ekan. Shular natim ekan. Sen atmaydın ha. Bugün villa ekan. Va ko'p otlarning
Güllerдің өзінің научный аттары бар. Ошолорду көрсөтөт. Ош Араван жолунда Араванга келе жатканда бир аз жетпей, ошол тоонун түбүндө экен. Мындай теплица. Гүл теплица экен. Бардык гүлдөрдүн түрлөрүн өстүрүшөт экен. Эми аябай жакшы коюптур. Анан кардарлар да тынбайт экен. Бул жака Кызыл Кыядан, Баткенден, Оштун бардык райондорунан гүл алам деген кишилер келип, ушинтип гүл алып кетишет экен. Мына арабский гүл экен. Барын сатып алса болот. Келгиле барын сатабы экен дейт. Ошол булар сатканы жасаган. Урматтуу Facebook колдончулар, булар ушул бизнеси булардын. Булар ушуну менен акча табышат. Так. Тиге сүйлөй турган кызды чакыргыла бизди. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Мына кеңири жерде туруп алып сүйлөшөлү. Жақсы. Бұл жерде қанша гүлдің түрі бар деп қызығып атышат. Маска тақым екен башылар. Жоқ, сөйлеріңіз, масканың керегі жоқ. Жоқ. Мен бүгінлікке тәйялгәлі көрмедім да тоғрысы. Азыр олмай атса? Алып отасыз. Түс эфирге кетіп отасыз. Жоқ, очынып тұрыyorum. Зефір күмет не ала? Қаватыр болбой сөйлеріңіз. Қанша гүл бар? Примерно. Примерно 100-дан ашық. 100-дан ашық гүл. Ең жақсы кетіп отқан гүлдер қайсы болады? Maya çaya. Maya çaya менен? Blue Villa. Шундай екен. Туғандар. Көзіңіздерге көрініп отқан гүлдерді. Balzamin ketyapti. Balzamin деген gül. Balzamin degan gul. Mana shu. Bugüvilla gülü. Tuz efirge 10 metre. Onalar sekramen ha. Biroq mына ушул жерде эле көп гүлдүн түрлөрүн чыгарып коюштур, даяр экен да. Ушул мына гүл канча сом мына? Идиши менен алып кете турган болсо. 200 сом а? Мыналар бар деле 200 сом окшойт а? Моочу? Пальма канча пальма? 300 сом. Пальма 300 сом а? Seklameler, aşlarımız 200 som. Uşular 200 somdan ha? 250. Tettigi kızıl gülçü? Ular 150 somdan. 150 somdan ha? 100 som, 150 som. Oşonda 500 köçeyin eken de. Жақсы gülder. Bular уже tandap, alıp çıkıştır. Alıp ketişetken. Mo güldün atım ne eken? Mo güldün atım ne? Ya. Şefler ha? Жақсы. İşim болады да мен. Аябай сонун жақсы гүлдөр экен. Малатсы. Азаматсыздар. Адресиңерди толук айтып койгула, кантип издеп келиш керек? Араван району. Аланаров. Hükümetiga qaraydi. 7 Agayni degan yerda turamiz. 7 Agayni degan 7 Agayni degan yerinde eкен. Sentrde eкен da. Bular bölüş qo'yg'lar. Kelingizlar. Bardingizlar. Gül alıp ketkile. Жұмысшылары